Khazana mare kichin song haina haina rok no lamsogo norok nai tongo kong borok ni tech entertainment YouTube channel haina haina rok ni bagi latest update video tui phaika tini nok ni bagi kaini update tui heman hingka obose je bubagra je rasbo bono thangmani hingka bo ar lasima chingsa ahai ngui ma tonjaka tini bubagra phon bubagra ya haike bo tini sato gei bo tini seleng haike bo tini a sorogo eba tini a rasbo mani buskango tini bo asugi ma tongjaka bo sakno raja hingyawi bo tini public hisabe bo tini tiprasang nabagi bo tini a jagao khorang chirigui bo a jagao sotonoi a jagao tini andolan khlaika tamni bagi himang gai tiprasang je pending titi edisio tongmani abarna tuyei teyang kaisa bukhago gai bogarani tui dulma bai ayangote kaisa pachingo gai TSF ni bisingtei tipra student federation ni bisingtei kaisa protest khlaijak khaje kok borokno roman script baino srinani ungthon hininai agartala o kaisa protest khlaijak kha je bogarani tini tui dulma bai je bobagra belaikana tini tipra sarok ni bagai bo tini samung tangai tongo eka aboni bagai samung tangnai borok bo man thaiklayo abbu thaina man thaiklayo ang khaklayo bubagrani je chanmaro salcha ai mang tini mukthang ngana hinai phaidi hi haike bubagra tini media ni bisingtei bo tini aje memorandum dina thangtan meo tama angkha bo sak bai thang tini media no samani akok na sing kichisa o video ni bisingtei khanalai nahalayana मोटिव क्या है? आने का मोटिव है अपना तिपरासा के बारे में बात करने के लिए गवर्नर को चिट्ठी दिया है और अब गवर्नर अगर एक्ट नहीं करता है तो हम लोग पूरा त्रिपुरा में एजिटेशन शुरू कर देंगे। हम लोग का तिपरासा को बहुत दुख है कि हमको जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे लोगों को, हम अपना भूमिपुत्र है हानि बुसा को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा। बगरा जी यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अलाउ किया, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर कलकत्ता से कोई आता है तो यहाँ में चाय बिस्किट मिठाई सब मिला जाता है तो हानि बुसा के संग ऐसी ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम बुबागरा इसके लिए नहीं, हम लोग सब लोग पब्लिक ने हम लोग को चुना है, हम लोग बात करना चाहते हैं, बात नहीं करते, रास्ता में बैठ के हमसे चिट्ठी लिया जाता है, ये दिखाया जाता है कि कितना सम्मान दिया जा रहा है। ये तब गीते कैसा आप दिन कहो भाई जे आंगी दुरुन साइड बुबागरा जे तिप्रा स्टूडेंट फेडरेशन तो यही बड़ा प्रोटेस्ट खलाइनानी भागी बो आ जागाव सपोर्ट खलाइका तेबिन तुई दुलमा बाय इनके आरो बुबागरा ओ जागाव फेसबुक पेज बा हाइके सिका जे एक्सटेंडेड माय सपोर्ट टू द protest organized by TSF today at Agartala for the demand of inclusion of Roman script for Kokborok in all examination. Hini orwa bubagra saka o jaga tongo we #fight together we win together thansa #thansa hini bubagra o saka ngoro sawo je bubagra ni je support eba bini tui dulma bai organize khlaijaka TSF by Agartala wo je a jaga protest khlaijaka je kok borok no roman script by sirinani bagai je jotto examination eba jotto amjak mungo hininai bubagra o jaga o saka enke o jaga sawo jeng fight khlainai tei jeng chalcha jitinai tei jeng thanchano tongnai hini bubagra o jaga o sawo jeng thanchana tongnai hini bubagra o jaga o sawo nge khajana mare kichu jeng norok saiman kana kaini update norok no roika video kisa finally thangka tamni kan teke samung tongmani bagai kaisa hangkan norok saiman kana je bubagra belai keno tini kha khamjak nini mokol ni muktui kalainani jeng dorkar tamni ke chini bubagra se amsukke bo samung tangai tong chini borok dofani bagai chini borok bo tabuk nongkhori finally nango bubagra no logirinani bagai norok wanchuk di chini je demand tongmani chini tipra sarokni a demand rok no jeng manani nango manya hangka chini tipra sone thinang tamungnai abo norok comment box tha comment khlai sadi hangka tini baga sukno jotanana hambai bye.